Diketsahalo tsa bosenyi di tswetse pele le kajeno, batho ba nka ntho e nngwe eo ba e fumanang. Basebeletsi ba angweng ke diketsahalo tsena ba tenehile ke se etsahalang. Kubuhlungu kakhulu nje ukuthi silahlekelwe imisebenzi ngento esingayazi ukuthi why besithathela ukudla kwethu. Thina ingane zethu zosala zilambile bona bayodla. Sibhadala amarente thina abanye. Asazi manje siyophila kanjani ngendaba yabo ngoba bona abasebenzi. Baahi ba nile ba tswela pele ka ho senya, ho inkela thepa le ha empa masole a le teng. Bana ba banyane le bona ba fumane ba ikapakapa ka thepa mme bona ba fuwa kotlo e bobebe. Ka midolentse teng mapolesa mosebetsi o ne wa tletse diatlanto fire mall. Baahi ba qaile maobane bosiu ho thuba dikgwebo le ho inkela thepa. Ke batho ba 10 ba tlalewang ba se ba hlokahetse ka lebaka la ho hatana hodimo. Lelapa la Shabangu ke le leng la malapa a hlahetsweng ke kotsi ya ho hlokahallwa ke ngwana puleng ya dilemo tse 15. As I saw lifeless bodies lying there, I was called by one of the neighbors by the name of Zanele to say, Sizwe, come, here's Puleng. Then I went there, I saw Puleng was covered in cardbox. I then opened her, I saw that it's Puleng. I was so hurt. I was so hurt to lose such a young kid. Lelapa lena le sa tswa boloka nkgono wa Puleng matsatsing a mmalwa a fitileng. Ha ho monate. Ho hlokafalla ke batho ba babedi ka nakonyana e kgutshwane. Ho bohloko ha ke itsele hore nka reng. Tonakgolo ya Gauteng David Makhura e tlile ho tla iponela ka tshenyo e etsaetseng Ndofa ya mall. Over 400 people across the province have been arrested for this looting and activities of public violence. I must say to you that the number of those who have died has jumped. This number has jumped to 19 as a result of the 10 that died in a stampede in this shopping center here during the looting. Mapolesa a ntse a beile maemo a leihlo ka tshaba hore baahi ba ka nna ba futuwa hape.